Safi kabisa msikilizaji chiabutugiride kamera ngetatu na isano na evidence ne ya bono mambe jinzani chi Afrika ya moje kire kwigurige talibu ne kigine kirokere nga tukwire ya maseyemo bunege kosi kyumuro buli Mominchori merigo kumanyale muri kire na kwa gucingura munasa magazeti yeli tukolera rero litiko kwana rero tukolera Jumanne usiku kwa njeli yabere ikiwa basi ni Super Tuesday tariki ninye cyumutinyo gatano gatatu mwaka yo 2026. A very good morning tagete kwigena ngando sia solembu yole na nkwarigania sinchira yabene elinde bono tokomanye ali muri kire na kwa gucingura munasa magazeti yeli tukolera rege kosi kyumuro buli Mominchori nchebona botambe ngoro kwa du omunyakerogo na nche bunabutambe mwancho motegerali konkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi bwana. Njema sana nashukuru Mungu. Nyasaye nomuya. Chinga kichonsi. Chinga kichonsi. Ere nomuya. Mtoko moja kumwenda lingambu ya mono. Ekiagera tuanjete sana. Ekiagera malika wote banga sekera lingana. Tumuakere mbu ya mono. Gose tumwira nilimbu ya. Tumwira nilingambu ya. Ekiagera gentonke kiwakoleka na inseli yoba. Atamanyeti. Ekiagera nero motongi. Oigoro nense ne byonsi ebiro. Kaki. Nero mochakano. Naenda omoelio. Ama isaye. Netaya. Lingana liaye. Na machale moyo. Lieta liaye ne limo. Igakuru kwa Nyasaye. Tiatigare kwa Nyasaye. Ananifurahisha sana huyu Mungu. Mungu ni mwema. Nampenda sana huyu Mungu. Kora imagine nga Nyasaye yo tata. Onyendi ariko ba dictated na mwanya bantu. Otebi urayiru pembeni, otebi guguru yebintu gete. Nonya ningenjo siasa kokorekana. Nonya ningenjo mwanya bantu monye nali. Onya ndiye akora kochi kumapema. Ega giga kinga bono gosoye guchira bote gite cyamo bizinga ki. Oma Gogo chikokoreke rege kara inyorangu yo gari. Ngoma ati muntu utali muya. Ngoma ati tora mokonya gure no yagari. Uyo tora mokonya bwana atu ale no enkende. Akini Mungu ni Mungu bwana. Mungu ni Mungu aitwe Mungu milele na. Nyasaye nabako umuntu utavuga ati kende pia ganto geto umuntu uri tajiri kupindukia atatu ale. Anyway, Nyasaye bwana. Chabaki kwa Mungu. Kweli kabisa. Bana ni asubuhi njema hii. Mungu anakuruko charo mugaru ntebiringo ya magesana kurukisa Maria Marubalia obasi. Maigana yanyolira sante. Mungu anakuruko David Omboga. David Omboga gakurukisa mo cya motontali umugaga getwa nchete gotegerere radio bono kabegete speaker kabisa. Abantu bategerere dagize mo cya motontali. Abederiogi kabisa na wabaligere digaro mwaka mekeje bubaralia no mugambi Charles Sombasa. Asante sana nabantaba ya. Kweli kabisa. Kweli. Bana sijui kama una deni lolote? Sina deni aswa na nyoro mwaka gete no monginoye. Ndio. Over the weekend akuru kunga Joseph Monalia Ngwenyi kurusasuri no monginoye kunga Azenath wali Monali bose kurusasuri taminoro chie chigwatumeka nenjera gwa kibanga nkibwata masikani ya manene nkwanyoro mugakonde no monginoye. Yes. Awande tinjo no monginoye onena inde nkobategerera tole sana. Bakantebia ngokwanya maiga mange. Nanjira maiga sana. Asante. Nimekubali. Ilondo deni tu nilipona nibwataiga. Wacha tuzame. Kwa sababu ya muda tuzame moja kwa moja. Mwacho motegereri nchebu na botambe kwa ni mbwate gazeti ya Taifa Leo igere yechi tarikinye cyumutinyo gatano na gatatu. Noro August chitariki rero chirenye umutinyo yo nakoma 8 umwaka 2026 litukuli Jumanne ikiwa basi ni Super Tuesday. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa kwa ni gazeti ya The Daily Nation tarikinya cyumutinyo gatano na gatatu umwaka 2026 litukuliko rukunga Jumanne. Super Tuesday. Ndio hiyo Super Tuesday. Basi kwa heshima na dhati makuu basi tupatie headline. Sha mystery farm paid 1.2 billion Kenyan shillings. Kiege bono gende lakini njuma ndemo kana megani ya sha ni bintu binde bigenda takolekana se enseye byaire gontantania kolengana numugano ya my brother Dudu sintu akoro mugano getega ega ngoroboti wasokire rokoro kianga abantu sinyagitari chirichigo daisha ndio kurwa sebe sababu ente koegwa bako na 2%. Ego chiai etamanyiria sego chigo chibono gaega ya siokire na ndenge company nera yemo ndio ekurupwanga Finsprint Limited. Ndio. Iyo bae tare moja mchinyu gataro na kabiri konya ya receive 1.2 billion. E company ye temanyirine yango
na indese gukora igasi ngai ekiare gotebuga ibwate director ibere ne company ende ya mona ende bwateraniria seyo. The address is not provided. Muganoni gora sepeji akane baka sepeji atana sega seti ya the relation ya bwa sebonde petition ya beki. Yes. Ndo chekeke ganeti no mwaziri wabacheno muskiade ndwale na mentioned amabuo kwereneria maboli nganki kegenderete ase egenteke kagiasha no bututuka no bobonsi. Hono shaye itukundiye kukwano twale mochoka gendeke be solved once and for all. Usitukundira kwanu asobuya. Azimebe ganege ntokete binyiti gochia nege ntokete kwamete gochia. Itukundiyo oraigunga ki eshagere buya bono Kenyatta National Hospital eshage gukora buya gose KISII Teaching and Referral Hospital abarwaire ko bagendete ko konyo na shabu ya kabisa. Itukundi otoraigunya gitarie gotebanga asenga kienta for the first time mtwanya urate chibese cheto in good time tugakora ABCD twariga ndia barwaire bagendete gocha butumeka sha 2% echiko nachwa iko chiari kunachwa aba bako nacha barengerere tinga aba bako nachumba kumanya gose 2% echi chiari kunachwa ngenjo teyo chiari koeresu go chia saba bako nachunga otokuba na chase ngenjo yaige percentage ye ekana jono nke itidie kero bacha gete kona chobondo gete batebetenga kiyo no moseso moke o moisture content Shari ni bago tana kuna kuboli goji ko to baeresa waikire kora debi kwa ba wea ga to bana jitaga teta ko muika zero muikororo moisture content paka lini muga sore ngera moisture content bakona cha tiago sentire akia saba zikaria manene omo Kenya nari entitled kumanya kirigento kego korekana ne serikali in this country according to the constitution. Tabu kubwa sana shida bana. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Azimio ya lenga Gachagua. Azimio ya lenga Gachagua bona tata Azimio la umoja wa Kenya no bomo alengo baka Raila Odinga na Uhuru Kenyatta na alenge bona actually mukutano no rokole tuli tukule igoro igorenge oyi online obete chad na former president Uhuru Muigai Kenyatta asemone ko tebekananga Azimio la umoja wa Kenya geta kire guchia koba rebranded na gocha kiupya upya echiko buatana ni byama byonsi bono go bakale kuligiriga de Gachagua muraiweke magia DCP bamuligie Martha Karua madene sogeti kurume na enaki Kenya leriria ari kurukurere kare kurukose PLP People's Liberation Party movement, something like that. Something ambaye bako kurekani no ai waibanja aje murai no Azimio ya mrutero mozi baka sifuna sifuna barutire muino so igoba ko chikorengereria nganga kibara chikorosio bomo ububura chigutwari presidential candidate yeyemo era chigukina na nomurayo bono moske Dr. William Ruto asobochori bwa 2027. Okay, kerukende kema chikole tali chibugete kiagera ense moya upinzani yabere ko na ko formula kitoja kutumeka kwanyoromo ntoyo mo nene na bataigwana netio manyete basa gutwara isegi gita engusana na ogete itakuwa ni kama vita vya panzi ambavyo vinaleta neema kwa kitu fulani. Roboti uronorwerere asipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo lakini mneko machikorodekana kwa umbali Uhuru Kenyatta ngona kuoro kibale sign yo kubwatana na Rigathi Gachagua kibirengerelio na onye bago chikutu kubwatana kibirengerele na indeed yo muboro sigwe bochikoreta lile vuguvugu la Linda Mwananchi liiche moina baba amo and they agree on one presidential candidate, then expect a very stiff competition come 2027. A very serious one. Mugano no bwera ira subu imekabise pechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Pechi ya katata gazeti gani bwato mugano ngana ki chinyagitari chia serikali asichi kaunti chia rolekanire kwa mahame naweza semaje kwa Kiswahili kwa tiadiga ira matombe kiagero mugiro wa aba nas
igogenderete abua sekolengana n'umugano oyo iga una inua baigusi n'abasomi b'amang'ana maya ngo mukuboruka bateresa tokorengere kuita borai kita ndageri yosi igara getakunega ngura bono igwa tata actually bone kerengere ligagia jirenga tiga mang'ana health functions ga kire ni kwa national government ntokwane dia bodambe go yigente I don't think ichi county nchire ebo hando chi ministry nchire to kwane gaki a ministry ya health, a ministry ya education, a ministry ya agriculture, a ministry ya interior. Ichi chire very sensitive. Mheshimiwa naro kurunga Joshua Makuri Nyarenchi. Maete. Naro jana siri tingina. Nera kinata kote binga in fact yengola nene sana ucheso mheshimiwa. Mumanyete mwakili ali. Nyarenchi mwakili kurwa kitutu cha Chenot. One of the aspirants wo bujumbe. Tote ba pole sana. Ngori ono tebanga mugaba no mukuru w'county ya KISII nabasoje kuri kero kyo. It's unconfirmed. Yes, lakini ariko tenga ki. Bloggers nowadays ba nechinguma chirebo. I don't believe it. No. Okay, not even believing it. Tindo je senke bwenere. Egera kurubo gavana bakubo bunge. Gete okoro seti uratagure. Wai kwari byasa. Utagura. Lega zidero la omore. Ogomora pio yosali. Anyway, asipiche kabiri gazeti ya Taifa Leo watoro woti oruo rwate bangaki. No, oronoro wao actually bono insurance yeye abatali batagete bagikona etakire banache aiga Kenya egente giya pingiru sana. Asike gambiro bono yatebekanire nga genteke bakenya mbake manyeti buya igokire maminja nelichiko imeyense ya Kenya nindo chebicha yomo waziri ga Aden Duale abatali batakire gutwara ekoro kwa traveling health insurance yote gutendaki yani afya yabo timaizo no bugweni bakonyora Kenya egere yaba raisi I don't understand it. And that's why gekoboli kwa ikegera no nabakenya mbarake manya ila resa babu actually buna kuwa boli that is the question Kenyans are asking themselves. Efe jagata unakabire bwana ne bwato mugarunga na kibono kembekire kurunga NCIC National Cohesion and Integration Commission kiaro siri team wegera chikuligereria abantu bali osaba na siasa bali baraba gukwana mangana yoko segeta ba Kenya abwaze ba rutire chinsaza chindine na batebanga na bogotere ni gutori gikero gokia borai bonde bwensi onye gukubwatwa ukwana magana yo gusegeta na kuigarerio bugesaku aiga Kenya ayemo in fact imbwada ni mogano yo gose semo ya yo independent bora mujumbe no byaragoria ngere independent. Is it an independent commission? Kolengana ne katiba ya Kenya. Sukabo sione ndo kwale kukwada. Mujumbe omukuruini John Kagushia. Maega yogo kwana magana gete yogo kumisana kagenda segeta seni ekemo ali asumo jo Nairobi. Igakore de kubwatu korbo. Igabo tukurwa sai. Yoko geso. Utukobo. Awoede kosoka. Awolio yakabowa. Chisubaru legeje gasali. Chibegira makuta ya serikali ubwana ichi. Alafu tukiko kumingelinga kiraki ku polisi. Yes. Bantu chiko kiri chachi kaenda seke gambiro akatebugunga akaiwe odanga na bakubwatu kwabe ke bond 100,000 Kenyan shillings. Still that get kubwatu kwa. Okay, let me ask you. Chisubaru chiria ni chia serikali. Yes. Iracheyemo mungwano litakubwatwa. Okay, ile ngali inete ekara ade kwasuka bosi yake. Gose inarenchera security ko work. I don't know. Hoko boli nkoboli za Northern Kenya. Okay, aba babegete chi mask paka maiso. Mbara byaba. I thought no bono muntu uri tali obisi mese mushimi yarenge abegete tai ya byakateba nchiro mu regional. Yes. DCIO. Yes. Yeah. Igongo sabato ndande ketasinto kukwire ne ya DCI asigeta. Aba babegete chi mask sikambara bibata begete uniform lakini bwati chibunduki. You see. Ngakibona bara identified. Who can account for them?
Okay, then oyo chitena kwere sase kabusholia. Then kangana kerbaso gete kangana ere setenga ki aba these are our officers, yes, from maybe DCI headquarters, so don't worry. Yes, They have accompanied us. part of this team. Yes, rice too. But did they come by mistake? No. No, they Benyo, they didn't say usaigo. You know, Kenya is our country, and we need to understand. You know, a constitution is very clear. You are innocent until proven guilty. Asante. Asepechi akabira bogoni watu roboti ganga ki Professor Abraham Kithure Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya. Bona atebirenga gagi Stephen Kalonzo Musyoka ta konyara kumubwa president ya bono muske Dr. William Ruto. Ta konyara kumubwa miaka yonsi yange 40 akolera se serikali. Tabuga track record ndi yonsi agenta akolire getene. Batiga bakolire nge conclave. Conclave. Conclave nege ntubuna kelia okorora ba Catholic ba okora ali Vatican. Kere pop ya kule. Amariogi ali yako imoga yo. Amariogi ali yako raswabo. Sie kabaka kurume ziminchiyo, there is nothing inusia na korakire to torole liogi igoro. Tororo moi kororo basoka yo. Yes, tumanya pop ya tokire mutorare liringo. Onde bwensi ora tokena royi. Nero ye pop. Kogicha amanyete emerobeli yonsi kanisa yake Catholic. Era amanyete. Yeah, because that's more cardinal manya ko choro pop. Igaba mbale ngora takabasieke rume. Onde bwensi kutoka opposition gati. Aya vale vale leo kirita ivoke. Vale vale buokia na buokia ke viti mungu ajire ke viti ke kwako. Ke kwako kialipa. Inu moi gora vaka gioke. Kia saba zikalia vale pechi ya gazeti gazeti ya Taifa Leo. Ni boto robotinga kibono actually ebibago bono gose tatebenge bikundi getembiro byo kibago. Bigaterere na mangana yokoni nyasore go baligiri bono obungaini pakari gutumeka chi pro box mata age anja gusenke anja isebani mata igo pakari ko yebeka chipikipiki bamanya kwaereria abandi sibiri muno musiko kawaida umuntu areri gumuchi moino yamayiko bekwero oli yairo chi Nairobi so baligiri bono obungaini peji gata na gato tene watu mwanunga na Rafael Tuju naende enibo ya enere naende bwente ko auction ndindo chaiga wa ononkie kedata hatarava itujo nere itereti bwana igabata lideli ya 4 something billion naro chenyo mbaya yeta ko auction hata era around 20 acres mono yomba yagaje talibo mabake gono 20 acres naro rege ntobune kia actually gabata lideli ya 4.5 billion enyomba igere era sobole mubule 20 acres bwana page nera iga my brother ya 15 ngoro kire giganga maiga ya Anway Guru na chikukore tamu ya kabire muno mugabana be county ya Kirinyaga mura chikoira ligo libagali obogaba tara so samon giganga former woman rep wenseme yokore kunga wangu ingirishi iyante nyigete no yo mobo ndubate iga mpinero rekoro kunga gitari gachoki abo igoro mo senator Kamau Murango ngati yabali besokiri kulikia ekiroge kiyobukaba na se county asipeche gatani gazeti ya Taifa Leo bwato robotinga kibone kesi kelegia Binzaro kemubwaterenetie umurandi bwato bututukano bonene sana okoro kwa Paul Ndenke Mackenzie kego chigo chakana ndili tukulia lero right katika tia gazeti ya Binga Tuesday uno mwako kalingi kinege kwa yasoye I think no gatatu page ya katika tia gazeti ya Binga Tuesday ngumulikira baramangana Health Nation lero bakumulikira mangana kurukunga breastfeeding in short kolega numugano yo samurai si oteba igo munyagitali bakoteba ngaka indilia sa mangana yo ya bane bimwerere tigo mwana agonke meti nyange sita iganeta keira gonke tigo mwana agonke naende bintu mbire byajanga bo ngana boko kamera mwana of course we understand chiga asinjiro ranyoro tabo itukoigima lakini yonye kunyale kana kolengana no munyagitali yoyo wacha mtoto anyonye naturally mwana tiga minti buya kabisa
agonge kabisa. Yes. Kiagera immunity y'omwana no erabu. Yes. Na eno omwana okogonga buya kabisa buronge chi nebwenerete na ngina akoragira kabisa. Omwana ino immunity yaye no kurwara rais. Exactly. Bono iga omokonyi w'umurai bw'abanga se bunge ya Kenya Muroke Owen Baya. Bono ga siolire nga ingikererete Aisha Juma konganya kuruke amakia UDA nakamurigerete MS y'umurai w'ense ya Kenya elinde baumerane kamote bingoligereria ndega igera tibayane ndo ngakie kogenda timete usemba kaumeranete igoko rambiga kongetake ime ya UDA iyo choma eto mondo bo moelio ntali kwegena no mwana siasa mwana siasa ne orokereri gotabeko kwegena kwana ise vale sana. No, they change like anything A politician says might not be ato wake sabo go chibosio ngwarora tongi gwoto muliro aya alingi kusineke no tiga bantu barara babangora siasa bado tera turubotera no yani okoreka no mayete kero kwororeka dira segeti yalenge ayenje kunyerigeri bu neke na kiali angata sogeti ukana angopingire gendeki. Yes. No balenge na zaidi jando mubungo nyali bali chache akole tegento no ebyara bibiri byenge igoro bigenda mine tigero giti mai tiga kia mine lakini byara bibiri byalenge igoro na eye kworo kinga bicheli njalenge buna no mubasokano no aro mugabana bwe county ya KISII Mosque Paul Simba aba squeeze ntetengwa ashweiga be very careful nowadays. If you are meeting you totally very sure nigoro ye meeting ya don't allow chibija tuna wako bosaigo no muntu rabara tumeke bichego chigo prove a point ya segete otamanye bono chikorigirate later. I'm telling you. Asenze ikere bono iga don't just take yourself, the principle side unless it's your phone taking. I'm telling you. Also, unless you don't have anything to fear or second. Nebi cheye gwakwa a background ngakiere. A background is also something to ask. Yes. A background. Yebicha. Ikiaro madara wake bjaba igo nyoro kwenye bwatuka we prove a point ya sekete nganyare be numusani yon yeti momera narando tuengenere no musani one sana twaraburanira matuko twajoranete na amaje tiko nkangeria kerekere kia ibura kire akira gatu ta length meeting akira ndo chito nyorane naende ona imeyenze ya Iran aba Iran babere igo bangentwa asengencho yokurubo bisibwense ya Iran ochia saba Israel gete inabenga ekembegeri kyobutuki kabisa gakoleta imeyense iyo ya Iran timaye digo se no bwate kende eruti sina lolote twale go so eruti ya Dondo na Kioroche fikiri tukiingia hapo itakuwa bora zaidi kiagera bono nanje dindo isenimbo atekende gaiga yasala bitanga sirane binge so tuingie tu Dondo Kilimangogo, Kwale na Kimutwa Machakos. Sijui tuingie pande gani kwa uchaguzi wako? Kwale, twende Kwale. Twende Kwale. Twende Kwale haraka upesi. Kilimangogo. Inaitwa Kilimangogo, Kwale County, Coastal Region pale. Bwana, I don't know timayeti abasubati ngakibara batentere kwangana umuntu kungainwa up to even 20 times but bado bwegenete nga nabere nchire iyo by the same person go sabantu tofauti same person. Okay. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mbaka igoro yeishiwe yemo yoka igoro nga kibwanchire nga kyoko na irangora nkomotole
irangora ye ningerete korosie merubiri gate aye no muntu one no tuli gokomo inje ngenderete gokorosori bugi mantageta asengo kubiko bwenere yeah. So umunyaruko yomo ase familia abanyaruka batano bale na ngina batiganete na ise long time ago ame struggle kuwapeleka shuleni wamesoma. Bwana munyaruko yomo bwato kosemeli sana gose olengo kosemeli okonna ase familia iyo yep. Agastoa ase sabali obwanchani no musawo yomo bwe miaka ya gatu kabisa bwana kubagenderete obwanchani bukaire meli etaburuti kagenda nse okoye gokabo mu chando yep. Bwana ekero bagenderete nchire iyo omuisiko yobona akaibukia sana kumpenda huyu jamaa aganchi kijane ke p completely bono musawo yo namogosera taro chimagosa yanta ikorra magosa bona babakara ndako majikoranga nero gosete atu ntubire no bwanchani eri kongo lili bwanchani. Love is blind, they say. Hey, that lovers cannot see what they commit at that very time. Yes. William Shakespeare. Akamwancha wetani kerengo makosa mungwano yo timakosa na hamwanjete makosa kumbe tatu mungwano yo nakabwate na endo yanchete nabwate bono yanchete bono kumbe oyo omwake kumbe bono oyo ganjete omungwano lakini omungwano nabwate yanchete matatizo shida kubwa bono umuisiko oyo akana gutwara gosemelia bagosana umuisiko oyo enda sobo obembera kabisa ulira baka ngina mubolingi okolera ngaya unajua nani amenikosea vibaya sana sasa bure hivi ananiwekea makosa kwa mochibosa iko na dinamo korora kende mami unajua kuna mtu napenda hii dunia kama huyu kijana lakini leo amenikosea sio mimi naona niachane na yeye mwana wana nkibono giago chandaiga tukubwatoka kwanza tigano mumuro iyo ingenjo naro riro kuna kuchandika ga kumbe iko nero gusumbuye yaro nchandire kene uranchandire lakini nani mwanjete Klaus yekiko ni kili ade wage ade bakairanira ade bakagosado yakaenda kana daso ko wembera ngolere ngokurale ande ingi so mbaranyu manna yeah just boyfriend and girlfriend yani ogosemeli nkuru montaire ogosemeli nkoro wana tata one time umungwano yonere ingakie kairanke bataraumira no muisikoyo akamwa timaiti usengoru tetaga osigake pako mungwano yakamwa bono gwikasoboka sobo munyarukoyo yatanje timo yatanje timo lakini mwanjete mono akaenda akaikageita kamwakere simi yule akampokea akaingia kwa nyumba hata sote nyumba kabeke rukiroka segetega matendo kwata jiga zebo gete mechinero konyora jiga zebo obo banda gete bobe kirega ngakagana bomo sembe kuna kugusabuye gwaka ando kasere dire ne kenyoru azake dumurai iba ida zabuza wada wada akaikaranso kuba ikaransete yani baka wakatekwa nyara na ule utamu wa mazungumzo kiasi kwamba wamesahau wako wapi. Jamaa da mrembo ndio wamesahau mboka ba ikaranse to ngina nyomba ali akali ugura gulikende no era taramanya intokendrete Bono ngina ngo musubaji oyo gakaribishira mu buru oyo ngina tamanye uteo manye ngina taramanya lakini finally ngina nata kire kumanyigwa yes mogenara asiko ngina taraji kumanyigwa ngino ngosoka karo kumaelio koranga kikai ande mbarayo abaga ikaranse de moina aseke bandeke okororo munyarukoe oko moshao turi korwarenga ki aye oiningo Goseba no musawo yo gukuriria sana matuka mange. Ngina gasoka nigesire. In fact gasoka nigesire. Akatayo muroliga. Nayo kuruguso andiso. Lakini sina ubaya.
ati nakuburi ucio bwate ubaya ucio bwate bara kuburi kirayo koro naye kwagirira mwana na bakobemberaga igakukura kirengaki nchenko manyandire zenkurira tindi kumanya ikiegera tindi koba bono gwantebiri ngina akamotevinga libaganda kubasoro mutwe egeita keri soka sobwango nande tubese kororekana saya mwese kuri mata kwana tike none geke agatigara gaikara stali mungono ria gasoka kagenda agahonjole bigo tenda kaligere ngina akamota mami nakuja akamotuja na kuruma ikaje liyage bwana ngina nade gachite kwa ri bwana gakitora rabu oira na mara mapema akira na mapema Ilivyo mungwaro limona oba eto bwana taira neti ngina bona kamwa kwirige tambo kiru mungwaro lia bwatu mungwaro lia kabwatu akabwatu kiru tasiri kiba ya jimbo igwa kasi kiru tasiri kiba ya jimbo oya ko lia gacha moyigore rose mondra ko rera na ajire mwayanga mugajete chiza na baire isatu oya tari goja agi moya gondigia iri mutago mera ko bonuzi osia sia ta migira gaki ire yankeke muzikira wate gade wala igoro mungwara de atu batu jara zibako enuchi no makware no chika bona abukida kigera by the way it's nothing there obayete egendo kyo gumia ekero mungwano liegurerwa omaete yabetereti agatigo oria njete due to circumstances yagabidi bono aira ni ubwanjane bolia transfer go chasoyo babwate family sai. I agree with him ekiagera sometimes as a man kule boli olenga kiyo ingura stand naye in times of need who can fight for you in fight in your lowest point. I think nagiye robo muroya yagete saba gatebanga muzi kuli atetenga onye mogo tobeka mwensi umaye to kubeka mutabuga magosa kinya kiwako rogo beka atega onye mogo tobeka butuensi asebono na achire chisa bana bairisa onye tago ntunya na batumbirane bas. If there is a person era kongo advice no musubati or in love na kibono bagocha baba mubwato bumanya ko murai na gukora research y'ikimbe mbono na kigo karasanye kore ni take ro kore by the way, but my observation too ndio na kongo sana wa advice musubati or in love in fact yayo tete como semia na bora oncho ko mu biso yo misi actually au kwa bara kwanga epi au kwanga but again as to ikere bono iga tiangu anegente ke timetio senke be controversial but that's my observation ndio wanere namba yao sikere wanere namba yao sikere bono iga I'm telling you Bofri na kwale tege kia sekete one time I'm telling you egwate banga koro mukio monene eliete bono kwa letira bono devote yourself asa maskaria manene. Yeah, actually we have a generation bono sadly in fact no nege sionye kwanya romo saje ku proposal I'm telling you so lengereri otwarira kalengereri gete igoro yogo settle down naye ruwanirire namba yao igo namba diriemo what are you saying? No
I kana we kongini box ya. You know them, let's be honest. My brother Dudus tia tuteba ni yake ga kia sama bela Yesu Kristo. Ma da bantu ba kusira jogo tamanya. I'm telling you. Bantu bane bagusira sobonge asoko tamanya buru. Onye kwaro muntu nabwate potential nkiuko ignore in boxes. No manyete sika bantu mbalenga my friend. Base mereti baganyete ngumuntu yatari goteba no hayo ka inbox ya. Nga kyumuntu nga kinda akoro muntu yankwane no gonkwani guka. Naenda baswa de bana bangaini maete. Bande barako bichoko ko de bina lindi liyo sindikali. Bono ngesinga sina boyaje ka baba. Na akanyire sana nje bono na lindi liyo sindikante bune karangere kiane kialingi. That is why in all these twakwandega bono discipline comes into play. Discipline bono nere go stand out. Na kibono ora be discipline die kere binte bionsi bigo kolekana. Discipline nesi rune keroni. Discipline is acquired. Kero go study we because it's just simply doing the right thing, the right time, at the right place with the right person in the considering que yo tageta me yao. Yeah. Umuntu na fake discipline. Can somebody fake discipline? I might say yes or no. Lakini to a bigger extent to fake discipline. Onye go sangangalete no sangangalete. It has to come back. Nyakoro mungarangalia bas. Ni ikirenga kigete. Yes. Na kibono go kundo chelyo botamba uta onye go leta amba uta. Igora je bisake lakini dasi baby yoke. Ngakia yabo. Mate que to pretend ras moros at one point. Pretend ne te besa. No mokoro ko to te ko mogoria. Ba ko goli to aro vekens. Ba ko vekens ya vaya. Oso goli go chibo. Ari ni kwa vekens ko kwa kusuire. Ongari ko chibo no tikisa. Ko le to rugaba. Eta bauta. Marieta rale maketa kere ko ro botuki. Kajuya ko etamba ute barasioro. Ono. Omondo go gosioro rana. Na be barasioro. Katana ya royo. Anyway, nyore gazeti yao ya Taifa Leo wimanyia yo mnaenda magazi njira yo weekend. Gazeti ya The Daily Nation ni wata mange kule Robinga Tuesday. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero. Bono me jando kieje nanyo rire ne chingoko mari bichuchu nchara ya binyarire chingoko chiane timbu atienda agerango chia.